Shubor nakashlem jong unongsan hima. Menteri Badai Pet jaga ternat jengok kai perthai ubap polindo habakran berkinong thok khubor ulaong kakam jengok kai perthai hagajala Meghalaya kadai kebalalong terai daki kinhun ka sarkar ka syuerap daki kampen roi nakaliang ubap pol ulaong baki babun ki jaka jengok kai perthai hagajala kidai ki bapanyat daki shnong ki seng samla ki society bat kebenta jong ka sarkar jala kalong banirap ban kentiu yaki kampen roi haki babun ki benta bat ban pet jaga syongsuk syongsan Hakabede bat yano ban syak ban rung kasyong hakikin huan ki badan bentalang kum ki shnong ki seng samla bat ki wei ki dei ban bu ya ki SOP bat ya kita ki SOP ki baki bu kin phalang syaka sarkar kenang baka sarkar kan la ban ya trilang bat ki sistem kawai ke bagi hapan sungtu syai kalong ba ke tourism ame galia kadai ke ba long try da ke community ni syarap ni facilitate ya ke development kiba bun lagi tourist site hangni kidai kiba ke penyat ke shnong penyat ke seng semla ki penyat ki society ti but ke benta jong ke state government kalau tan create ke infrastructure hak tu bijaka but kumju ban pentina ka syamsai law and order ti nrei ya ka ba yenu pada ki syak ban rung nasuh kini ketika bentar ke bah ini ki stakeholders kum ki societies dar rosnong seng samla kita ban enforce ke lagi jong ki SOPs but ya kita ki SOP ki ba ki enforce pada ki share lang bat ke government kenang ba mangi pada ngila ban ya trailang coordinate bat ki kita nak beda